چما و صادر نکت سدم چیه از ایج ماموستا و جالکوان زمان کردی هدای مرسنبل بپرسم او نهاش چولگی لگل میه بخواجی ماموستای و جالکوان کد مثلا زمان کردی و درسا بجارته یا کردی ده ماموستا هدایی دم باش لگوری هجمارا وان زاروکین کو زمان کردی هل بجارت بون پیویست بو چند ماموستا بهاتنا تاین کرن؟ محکه او هجمار لدست مدیه حشت باجار مین کردا ام گهیشتنا رقم زیاده تر لیو او هجمار کو وزارت اشکرا کرد کم خویادی که تا ایمه که پیدا کرد و تثبیت کرد 20 حب گرمانجی 8 حب جی زازکی لازم بو لیولو نبو یک تن زازکی و 5 گرمانجی حتی این کرن یعنی پیویست بو یعنی لگوری حسابه و پیویست بو 28 ماموسته به هاتا ندامزراندن شش هات ندامزراندن سدم آوه که چیه گلو یعنی اون لگل آلین پیوندیدار لگل وزارت لگل بشیندن مدوران ددن و دستینن چه دبیجن سروی مجاره؟ یک یعنی ایل ملی ایتم مدری باجاران دبیجن که او حجمار لوزارت ده حتی نها تام خویا نبو تثبیت نبو ایروجی دو محبری او کنتجان بلی بو آسابو کماسی او یکه یا دویا جی سالک بریجی اولو بو مثلا لسولخانه ده از دخابتم و سولخانه ده از دخوازم میناکم بدن ای سال 314 حب 314 حب خوندکار مهنه 3 ماموسته من زازکی هنه بله خباته که من چه کرد سالک بری سالک پاشه 925 خوندکار ما وی درس هل بجارد او دست مده بلگه فرمیجه هنه ایلچه ملی ایتم مدوریه ده گرتیه یعنی نابرا 2 ساله ده 611 حب خوندکار زیده بویه او جی ممکن 2 ماموسته زازاکی حوجه دکه لی ولو نبو یا نبو لی ناوین دا چیولیگی و دارا هینی و گیغی و گانی رشجی نابیشم یعنی تشتک ناکوکی یک منزل هنه ام دخوازم که نتنی او 2 سال لی 2 سال مهمه باجار به باجار بلکی جی نافچه به نافچه حجماران دست بگرن و وانان بکن حودو او کماسی تثبیت بکن و باشه جی بلکه بچن هیئتک لوزارت قسی بکن بله ما مستهدایی تا گوت مثلا مدور دبیجن زاروکن کناوی خود تومار کرن نجبو درسا کردی هینا نکتن نوا سیستم وزارتی گلک جوان چما نکتن نوا سیستم یعنی برپرسه وی مسئله کیه مدور بخونه مالباتن کی برپرسه کو او ناف نکتن نوا سیستم وزارت پرورده برپرس tabii ki rehberin müdürün dibistane ne başıcı ilçe milli eğitim dikara ve modeli leser ve modeli revize bike başı il dikara belki vanan tomar bike ve revize bike yani hatta gehiştinel vezaret vezir çar modül leser çar modül ha şube müdürü ha vezaret dikara revizasyon bike بويجي حقيقة تعقيب ديكن لمقدور دبن مثلا صالك بري نزيكي 15 حب ويكيل هر باجارين ولات مدى تلفوني لوزير كليه صالك بري بو صالك بري دبيجم وزير قوت يا فور حاتي بلغي حاتي جمن ليك دبستان دجي يك نورمن كردي ihtiyaç tünne yani 0 bu.
يعني وزيران وكيلان راجي قوت مقو يعني يا صاحبه ام دزانن يعني ام كماسيك يعني دروك ام دكن يعني لأنقرة إذا تشتك تنشيد به يا أواجي هناك بيروقراسي genel müdürlüğü de em tahmin dikin hinek kemasi hene ev kemasi cin çiye nizanin le müdahale me hatta nuha serkeftin nebu İnşallah emi ser bikevin u ev tiştek ku em xebat kir u mafê xwe bigirin. Parlamenterên Kurd dikarin di vê meselê de çi bikin mamoste Hüdayî? Yani çawa dikarin vê mijarê li parlamentoyê têxin rojevê bihêlin ku ev problemên ku di sîstemê de hene nemînin. Hevdar Xan her tişt ew mühim tişt ew zaten ya Ankara'yı da li parlamentoyê de vekilên min Kurd ha MHP ha Büyük Birliği ha AK Parti ha Hüdaparê hatta demê bu zamanê xwe gere hakikaten hevbaş kar bikin. Li tenê AK Parti û Hüdapar de wî kar tên takip kirin. Ew hejmar jî bi alîkariyê Hüdapar û vekilên devayê hat cemin. Ya mühimtir tişt ew hevpar hakikaten düşet hebra zêdetir vekilê me yên Kurd hene parlamentoya de Ankara'yê de ew bi hebra bixebitin bi sistematik bixebitin em dikarin bibêjin ew problem inşallah holê rabe. Gelekî spas bi rêz mamoste Hüdayî Mor Sümbül ku hem mamoste hem jî çalakvanê zimanê Kurdî ye. Tu mêvanê me bû zor spas. Az ku hep pejwara.